tunataka kuonekana watakatifu tunapokuwa mbele za watu, lakini hatutaki kuishi utakatifu. Karibu 360. Hii ni chaneli yako ambayo inatufungua ufahamu na kutazama upya uhusiano wetu na Mungu. Watu wengi leo, Wakristo wengi wanatamani kuonekana mbele za watu kuwa ni watakatifu na sio kuishi utakatifu wenyewe. Watu wengi wanajibidisha sana waonekane kwamba wako karibu na Mungu, na wala sio kujibidisha kuwa karibu na Mungu. Tumejifunza kuvaa vazi la utakatifu na wala sio kuishi utakatifu wenyewe. Na ndio maana utaona kuna tofauti kubwa sana kati ya maisha yetu, kati ya muonekano wetu tunapokuwa kanisani na maisha yetu halisi tunapokuwa sehemu, hasa tunapokuwa sehemu ambapo hakuna watu wanatufahamu. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, neno la Mungu limesema wazi kabisa kwamba wanadamu wanaangalia sura ya nje, lakini Mungu anaangalia moyo. Huwa ninamfananisha Mkristo ambaye anakuja kanisani na kuigiza Ukristo akiwa kanisani na mwanafunzi ambaye anaelekea kwenye mtihani, lakini anaficha udhaifu wake mbele ya mwalimu ambaye angemsaidia na kuimarisha katika udhaifu huo. Akiingia kwenye mtihani, mwanafunzi huyu lazima atafeli kwa sababu ameuficha udhaifu wake. Vivyo hivyo hata Mkristo ambaye anaficha udhaifu wake akiwa kanisani na akitoka anaendelea na maisha mengine, anasababisha asisaidiwe. Yawezekana kama angekuja halisi kama alivyo, watu wangemsaidia, watumishi wa Mungu wangemsaidia, lakini tunaigiza tunapokuwa kanisani. Tunaigiza ni waombaji, tunaigiza Ukristo. Hiyo ndio tatizo ambalo linawatafuna Wakristo wengi. Tunaficha udhaifu wetu tunapokuwa kanisani, ili hali tumefika kanisani ni sehemu ya kujiweka wazi na kuweka uhalisia wetu. Wakristo wengi wanapokuwa kanisani wanabadilisha namna ya kuongea, wanabadilisha mavazi, wanabadilisha expression, lakini wakitoka pale, wakirudi katika maisha halisi, wanakuwa watu tofauti kabisa. Wakikaa peke yao, mioyoni wako tofauti kabisa. Tunajua kuigiza kama watu wa rohoni, lakini maisha halisi kufuatilia, unakuta mtu huyo ana kiburi, mtu huyo ana hasira, mtu huyo ana chuki, mtu huyo ana tamaa na mambo mengine mengi ambayo ni mabaya. Lakini anapokuwa kanisani anaigiza ni mtakatifu kabisa, na wengine hata akiwa mtaani anaonekana ni mtakatifu hata kwa majirani, lakini moyoni anafahamu, ana siri zake. Sasa mimi leo nipo kukushtua kitu. Kama nilipokuambia, lengo la chaneli hii ni kuimarisha uhusiano wetu na Mungu, kutafakari upya uhusiano wetu na Mungu. Mungu hafurahishwi kabisa na maigizo tunayoyafanya. Mungu hafurahishwi na drama tunazozifanya. Mkristo wa kweli sio Mkristo wa performance ya kila Jumapili kuigiza kama mtakatifu. Mkristo wa kweli ni Mkristo ambaye anaishi kila itwapo leo katika kweli mbele za Mungu. Anajipeleleza hata akiwa peke yake na kujitahidi kuishi katika ukweli halisi akiwa mbele za Mungu kila itwapo leo. Na tatizo la Wakristo wengi leo sio kujua namna ya kuabudu. Tatizo letu Wakristo wengi leo ni kutokukubali Mungu abadilishe mioyo yetu, kutokuruhusu mioyo yetu kubadilishwa. Sasa mimi nilikuwa na swali hili, mtumishi wa Mungu.
Unajibidisha katika lipi? Unajibidisha katika kuonekana mbele za watu wewe ni mtakatifu, au unajibidisha katika kupata utakatifu wenyewe? Mimi ningekushauri ujibidishe katika kutafuta utakatifu wenyewe, kwa sababu mwisho wa siku Mungu anaangalia moyo. Mungu akubariki sana. Naomba kama utakuwa na kitu ambacho unataka kushare na mimi, hebu weka comment yako hapo chini. Lakini pia kama una jambo lolote unataka kuzungumza, weka comment yako hapo chini. Lakini pia unaweza ukasubscribe ili kuifanya channel yetu endelee kukua zaidi na zaidi. Karibu tuendelee kuimarisha uhusiano wetu na Mungu.